روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبر هاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوع از درگذشت و مراسم ویدو با روحانی شناخته توجیک دومولو حکمت‌الله توجیک‌آبادی درخواست کمیته شهروندی نجات گروگانان و محبوسان سیاسی از رهبر سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد عزت امان بیرونشوی سربازان آمریکایی از افغانستان خبر می‌دهیم. همین لحظه ها مراسم جنازه روحانی شناخته دومولو حکمت‌الله توجیک‌آبادی در زادگاهش نویه توجیک‌آباد برگزار شد. در عکس و نوارهایی که کاربران رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که در مراسم ویدو با روحانی شناخته ده ها هزار نفر اشتراک دارند. دومولو حکمت‌الله ساعت 10 شب گذشته در دهه غلمان نویه توجیک‌آباد درگذشت. پسر بزرگ دومولو امروز گفت که پدرش 4 روز اخیر از بیماری زکام رنج می برد و بستری بود. در همین حال منابع رادیو زودی گفتند مردم زیادی از منطقه گوناگون تاجیکستان به این مراسم رفتند. به قول آنها فعلا از محل نیمیج غرم به طرف توجیک‌آباد بنابر بسیار بودن ماشین ها راه بند شده است. بینندگان عزیز، در برنامه خبری در این موضوع گزارش خواهیم داشت. در استانه سفر رئیسی سازمان امنیت و همکاری اروپا به تاجیکستان کمیته شهروندی نجات گروگانان و محبوسان سیاسی از او دعوت نمود که از مقامات تاجیک رهایی فوری عزت امان حامی حقوق شناخته را طلب کند. این سازمان نزدیک به مخالفین در اروپا به انالیده مراجعت کرده گفته است عزت امان که در زمان پاندمی کووید 19 در روسیه سلامتی خود را در خطر مانده هزارها مهاجران تاجیک را نجات داد غیر قانونی از روسیه به تاجیکستان آورده و به حبس پیشکی گرفته شده است. سفر رهبر سازمان امنیت و همکاری در اروپا به 4 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از 11 اپریل آغاز شده تا 15 اپریل ادامه خواهد کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان خریطه را تهیه کرده است که به دهقانان معلومات می‌دهد در کدام منطقه و از کشت کدام زراعت میتوان حاصل بلند گرفت. هدف از این خریطه رساندن کمک مشورتی به خواجگی‌های کشاورزی و از یک قطعه زمین گرفتن نه یک 2 بلکه 3-4 حاصل می باشد. حالا در کشور به اطلاع وزارت 172,000 خواجگی‌های دهقانی عمل می کنند. اکثریت آنها زمینی کمی در اختیار دارند و بنابر ضعف مالی نمی توانند تجهیزات معاصر کشاورزی خریداری کنند و میزان حاصلناکی کشت‌هایشان هم خیلی پایین است. پیش بینی می شود که امروز 14 اپریل پرزیدنت آمریکا جو بایدن اعلان خواهد کرد سربازان آمریکایی تا 11 سپتامبر یعنی رسا بعد 20 سال حمله القاعده به شهرهای آمریکا خاک افغانستان را ترک می کنند. طبق سازش آمریکا با طالبان افغان که در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ امضا شده بود، نیروهای آمریکا می بایست تا آخر ماه روان از خاک افغانستان بیرون می شدند. روز سه‌شنبه یک منصبدار بلند رتبه آمریکایی گفت که بیرون سربازان این کشور احتمال 1 ماه شروع شده تا 11 سپتامبر تکمیل گردد. این منصبدار افزود بیرونشوی بدون شرطگذاری و جمله امنیت و یا حقوق بشر به عمل می آید، زیرا در این حال به قول پرزیدنت بایدن سربازان آمریکایی باید تا ابد در افغانستان باشند. همین منبع علاوه کرد که به جای آن آمریکا تلاش‌هایش را به تطبیق روند صلح روانه می کند. فعلا در افغانستان نزدیک به 2,500 نظامی آمریکایی مستقر می باشند که 4 نیروهای پیمان ناتو در این کشورها تشکیل می دهد. تخمین می رود امروز کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن و وزیر مدافع آمریکا لوید اوستین کشورهای عضو پیمان ناتو را درباره تصمیم پرزیدنت بایدن آگاه کنند. تاجیکستان نقشه دارد سال جاری بر عوض 546 میلیون دلار مواد سوخت وارد کند. از این میان 344 میلیون دلار به خریدن 531,000 تن بنزین و سالارکا و 202 میلیون دلار برای آوردن 442,000 تن گاز مایع پیش بینی شده است. در 2 ماه به کشور حدود 82,000 تن مواد سوزشواری آوردند. تاجیکستان محصولات نفتی را اساساً از روسیه و قزاقستان می‌خرد. ماه گذشته نرخ بنزین
дар тоҷикистон ба шиддат боло рафта, ҳатто боиси камчин гаштани он шуд. феълан арзиши бензин аз 8.80 дирам то 9 сомонист. нархи гази моеъ низ аз аввали сол 13% бештар шудааст. тиҷорати сӯзишворӣ ба оҳдаи чанд ширкат аз ҷумла Газпромнефт Тоҷикистон аст ки аз онҳо монополисти соҳа ном мебаранд. вазорати мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд, аллакай 70% нақшаи даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳ иҷро шудааст, вале ҳанӯз ҳам маблағи ба ислоҳ раҳоӣ аз хидмати ҳарбӣ ки бояд ҳукумати кишвар муайян мекард эълон нагардидааст. мавсими баҳории даъват ба хизмат ҳамагӣ 2 ҳафта пеш шурӯъ шуда шаҳри Душанбе қабл аз муҳлат аз иҷрои пурраи нақша хабар дод. дар ин байн зоҳиран ҳатто бо қабули қонуни нав дар бораи хидмат интизороти ҷомеаи Тоҷикистон аз кам шудани сарбозшикор амалӣ нагашт. бо вуҷуди нашри ҳамарӯзаи наворҳо аз ҳолатҳои аблава, мақомоти давлатӣ ин далелҳоро рад мекунанд ва баръакс аз афзоиши шумораи довталабони хизмат ҳарф мезананд. расман мавсими баҳории даъват то 31 май идома мекунад. русия рафтуомади ҳавоӣ бо Туркияро аз фардо маҳдуд месозад. мақомоти Русия ин тасмимро ба хотири хуруҷи COVID-19 ва бад шудани вазъи эпидемиологӣ дар Туркия гирифта, маҳдудияти парвоз то 1 июн муқаррар шудааст. ситоди фаврии Русия қарор кард ки бо Туркия танҳо 2 парвоз дар як ҳафта боқӣ хоҳад монд. бинобар лағви ногаҳонии парвозҳо тақрибан 5 миллион сокини Русия ки барои истироҳат ба Туркия рохат гирифта буданд аз сафар маҳрум мешаванд. Туркия аз зумраи аввалин кишварҳое буд ки Русия аз моҳи августи соли гузашта ҳарими ҳавояшро боз кард. зимнан Тоҷикистон ҳам аз моҳи октябр бо Туркия парвозҳои доимиашро барқарор намуд. ва ҳоло чанд хабари кӯтоҳ аз Тоҷикистон. дирӯз як мошине ки аз Украина ба Тоҷикистон 10 тонна абой ва ё коғази деворӣ мебурд ба кӯми оташ рафт. ба навиштаи хабаргузориҳои русӣ ин ҳодиса нисфи рӯзӣ дар роҳи Қазоқистон ба амал омада. мошин ба як ширкати ӯзбекистонӣ тааллуқ дошт. барои хомӯш кардани сӯхтор 3 соат лозим шудааст. дар пайи ҳодиса касе осеб надидааст. дар маркази ҳолатҳои фавқулода гуфтанд соҳиби боро муайян мекунанд. дар шаҳри Исор 3 хонандаи мактаб ба дуздӣ гумонбар шуданд. яке аз онҳо 13 сола аст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, наврасони муттаҳам аз моҳи январ то март бо истифода аз набудани зани нафақахӯр дар хона ба манзили ӯ даромада пулҳояшро тасарруф мекарданд. ба қавли манбаъ дар ин муддат ноболиғони гумонбар аз зани бознишаста беш аз 25 000 сомонӣ ва 14.5 000 рубли русиро рабуданд. тафтишоти ин ҳодиса давом дорад. дирӯз дар кӯҳҳои зағиртии шаҳри Левакан бо истифода аз саги бӯйгир ҷасади дуввуми зане ёфт шуд ки беш аз 1 моҳ бенишон будааст. як рӯз пештар аз он сокинони маҳаллӣ бо кӯмаки наҷотбахшон аз ҳамин мавзеъ ҷасади духтари 15-солаи сокини ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиро пайдо ва поин оварданд. сокинони маҳаллӣ бо ирсоли навор аз макони ҳодиса ба радиоозодӣ гуфтанд ҷасадҳои ёфтшуда апаву хоҳаранд. мақомоти шаҳри Леваканд ҳам гуфтанд ки Парвинаи 15-сола ва Саодат Ҳаитовҳо апаву хоҳар мебошанд ва аз ҷиҳаи роҳи Ленини ҷамоати истиқлоланд. сабаби марги онҳоро мақомоти тафтишотӣ таҳқиқ доранд. ва дар шимоли Тоҷикистон талоши таъмири барқ бо фоҷиа анҷомидааст. дар ноҳияи Спитамин як ҷавоне аз зарбаи шиддати барқ ба ҳалокат расидааст. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мегӯяд, ин ҳодиса дар пайи беэҳтиётии сокини 23-солаи ноҳия сар мезанад. Юсуф Сафаров шоми 11 апрел худсарона барои таъмири барқи хона ба симчӯб мебарояд ва аз шиддати барқ дар ҷои ҳодиса мефафтад. ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон барои имрӯз маълумот медиҳам. бонки милли нархи $1 11 сомониву 31 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 49 дирам таъин кардааст. рубли русӣ нисбати дирӯз 10 дирам болотар шудааст. имрӯз 14 апрел нархи 1000 рубли русӣ 146 сомониву 40 дирам муқаррар шудааст.
بینندگان عزیز تقدیم خبرها رو در همین ثانیه ها به پایان میبرم. بعد 3 ساعت دیگر شما رو در برنامه اخباری آزادی منتظرم. تشکر برای همراهی و برای کار باشم.